ମାଣ୍ଡି ବି ଅଲଗା। ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି ଏକୁଟିଆ ନନା ଆଇଲେନି ନନା ଠିକ ସମୟରେ ନନା ଆଇଲେ। सर्वारिष्ट खंडनम मेथ प्लस बिंधावम ऐसे लखनी भवन्तु किंचित अर्थ गिंडम। ବଢିଆ ନନା ଆପଣ ପୁରା ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଁ ନନା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ନନା ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି ନନା। ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଝଗଡା ହେଇଗଲା ଇଏ ମାଇକିନା ପଲ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେପଟେ ଶୋଇବ ଆମେ ଏପଟେ ଶୋଇବୁ। ହଉ ହେଲା ମୁଁ ମାନିଲି ତାଙ୍କ କଥା। ତମେ ତମ ସେପଟେ ଶୋଇବ ଆମେ ଆମର ଏପଟେ ଶୋଇବୁ। ହେଲେ ଆମ ଶାଢୀଟା କୋଉଠି ଶୋଇବ? ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ମାରି ଦିଏ ଯୋଉ ଝିଅ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଟିକେ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ମାରି ଦିଏ ଯୋଉ ଝିଅ ଭଲ ଲାଗେ। भाई साड़ी ହଁ ये तल साड़ी ଇଏ ଆମ ଶାଢୀ। जानिलियन जानिलियन हाँ। माने मु जाको सब देखे ନା 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 ସିଏ ଏସ୍ ଇଏ ଜେ ଜାନି ସିଏ ସନ୍ନି। जानी सी एसानी टिके मु मस्तिष्क टिके मा एटी टिके स्लो आउ टिके बस से कोन कहलो काले खराब लोगंकर दृष्टि पुष्टि पड़िबो घरे काले खराब दृष्टि नजर होथबो ना बारी पड़ी नडिया को छोरा खाली काले रहउथबो गोटे आज्ञा माला अंचेला ରଖିଦେ ରଖିଦେ କାହାରି ନଜର କେବଳ ଆମରି ନଜର ଭିତରେ ରହିବ। हां ଆଜ୍ଞା हां जे जो साली कथाटी कहिलो मो मन को पाइला मो मन को पाइला अंतररु ଦି ଚାରଟା शब्द बाहर मोर जति स्मरण होउची मु स्मरण करी कि दिता शब्द ଆଜ୍ଞା ନନା କହୁନାହାନ୍ତି। घर नंदी घोष काहू बा गड़िब स्वार्थ को सारथी कले ହେଲା बुझल कि पुआ घर नंदी घोष काहू बा गड़िब स्वार्थ को सारथी कले तम झगड़ा रे से काहू बा पसिबे सीधा जाय हमर से पेले ନନା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ପୁରା ସଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି।